Ake sinibingelele siphinde sinamukele kwi-channel yenu edumile neniyithanda kakhulu ke iMgilija TV. Ake ngithi nje mawuqala nqawe nambukeli lapha ekhaya ukusilalela. Sacela nje usubscribe bese ungakhohlwa uklik i-notification bell ukuze thina njalo uma sifaka ivideo entsha kubo wena oyithola kuqala. Mbukeli, namhlanje asikho mnandi silhlungu ngoba sizokubikela indaba ezibhlungu zokudlula emhlabeni kwaloyo owayengu Mdidiyeli wamabutho akwaZulu ngesikhathi kusabusa inkosi uKing Goodwill Zwelithini kaBheka uZulu. Kuthiwa ke laphana uBaba uMgilija Nhleko udlule usukwini lanamhlanje emhlabeni emva kokungeniswa esibhedlela salaphana kwaNongoma esibizwa ngokuthi ST Benedict. Kanti ke siMgilija TV singathanda ukuthi dudu emndenini nezihlobo zakhe ke laphana uBaba uMgilija. siMgilija TV sithi lala kahle, lala uphumule, ezihogo zelanga zagiga ngiyeke, lala uphumule qhawe.